Ngiyayikhetha inkosi yasekuseni. Wanazaletha namhlanje lusuku olukhulu la zibondiwe namhlanje. Uzubona ukuthi zibondiwe kuze kube khona nje impondo. Khona umfundisi eduze kwami impondo esinale ekomendini ye-executive yonyazi. Manje manazaletha ingcwele namhlanje na ilanga lokwenza umsebenzi kaNkulunkulu namhlanje na singabafundi sisonke la sizosuma nje sibingelele bese sivala inkonzo uqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu ephambili ngoba uyawazi umsebenzi esihlangene ngawo mayibonga inkosi. Awu ngiyajabula nami umfundini ngizomnikeza umfundini naye abingelela athi ukuthi no apha nami sinayo impela ku-executive committee yonke into esiyenzayo la eyonyaza ayibonga inkosi. Asizoshumayela manazaletha ingcwele sizokwenza nje sidedele kwenzeke lo msebenzi omkhulu kangaka laba abantwana abenza umsebenzi omkhulu etabazo bakhela ushebe epulpit bafika ukuthuthukela
namhlanjena kulujingelezo ukuhlangana kwabo namhlanjena sizobanika isupport singabafundisi babo singabazali babo sizobingelela nje singabafundisi esibese sifala inkozo bese siyeka ibulalana sesiyothola unyazo ukuthi uhambe kanjani eke mfundini Thixo unamandla wonke siphe dosa akasila Yabonga babumfundisi Dr. Umkhwanazi umzuzwana phawona wodwa njengoba seshilo nje hayi ndilimpondo kodwa into engiyithandayo uShembe wadala isizwe esibizwa ukuthi singamanazaretha lapha kuleli bandla akekho umSuthu alikho iVenda akekho umZulu akakho umXhosa akekho sonke siyintoni isizwe esadala uShembe samanazaretha ikangako ungasekho uvalo lokuthi umuntu angasuka emthatha usesesegoli asuke egoli usesesophokola abaza abantu abasha babazi ukuthi sike sahlupheka kakhulu kuleli bandla sike sahlupheka kakhulu futhi hayi angiyeke ngisukumela nje ukuthi bangcwele niyanibulisa nonke ngoshaya uNyazi lezulu ngingumfundisi weNyazi kakhulu njengoba lafika yellow ball lathi qathatha langena emthatha sahlala nalo uNyazi emthatha 3 weeks yonke sizidika hey wanazaretha nasihlangene kanje sinabafowethu nodadewethu ngisho nomfowethu ozalwa naye ongasilona Nazaretha akabe edlula labo bangamaNazaretha ngoba lokho usizi nokuhlangene neNazaretha ngiyazibongela abantwana benkosi ukufika uthola sizoshumayela ayike namvela ngikwazi ukushumayela angikwazi ukushumayela kodwa ngiyakhumbula ngendlela ngifika emzini wasebuhleni ngala ngawubona inkosi inyanga yezulu ningazi ukuthi kanti ukhona uThixo ohamba nabantu ngenyawo emhlabeni uthi uShambe ngifika kuye ngithi ngigulelwa inkosi kangigulelwa umntwana nami ngiyagula uthi bayeka abo senisuka khona baphilile 1 minute noma 1 second ngabuya yafika nankosazi uphilile nomntwana ophilile ona 6 years obenethombo legazi ihlupheka kuhlanyuka behlulekile odokotela nobogqirha nezazi zehlulekile kwadlula 3 days wabudla msengweka lafika ikhehla elizalutata wami elahamba emhlabeni ngo1981
lifika ngo-1985 lithi mntanami ngokukwashembe thina sikubonile lithi thina esingasaphile emhlabeni ngenyama sihleli noshembe kusho umuntu owashona khona kwelinye ibandla manazathi ushembe unezulu yona into esithanda ushembe ukuthi ushembe unezulu yona lento esiyenza apha iphelela kodwa okuhle ukuthi bangathi babehlabelela ingoma abashumayo phezu kwakho so ubheke phezulu ungasakwazi unyakaza afike ushembe athi ngena mntana ile into esiyicela ngoba akuyekho usincede ukusebenzela lapha kanti kusebenza kwethu kuphelele lapha lithe likhethe ngenye imini liyafika futhi lifike linibamba ngengalo liye emangcwabeni namathuneni asekhaya afike ngifike izicephu zinqwabe ngaka ziyinyanda enkulu athi indlalela abantu isicephu mntana abe sebuza ukuthi mzukulu yamazaba ngithi hayi mazi yamkhulu uthi ufanele abanye wawungakazaba uphethe iculo lakhe isihlabelo sakhe senkonzo yakhe sepostile uphethe isama Nazareth uthi mntanami fundela abantu umthandazo weSabatha ngoba ayikho enye indlela khona abantu abanekhwili kasibhale imoto zesishembiziwe babuzwa indlela yaphi khona abantu abasibuzayo kodwa kuvuka abantu abasemathuneni bathi umthandazo weSabatha bathi ayikho enye indlela ushayela ngiyabonga abantwana benkosi inkosi busile mazwi amen akube kuhle ukuthanda ngokuphamba kwengcebo injami isuke yasheshe yaqhamuka kanti yona befanele ithuthi ukwelama manje bona isikhathi kusho njalo bona isikhathi kanti ivangeli limnanda ibongozo namhla Nkosi ngiyabonga ngivumela ngize kuwe akaze Jacob, no, Jeremiah 37. Jeremiah 37. Jeremiah 30, verse 7. How lukhulu lusuku ini how lukhulu usuku lolo alulingani nezinye insuku size lapho usho njalo baba mfundisi uthi size lapha kunomsebenzi wengane zentethelelo zenza umsebenzi wakhe zenze ifungo
besolifunda nje iBhayibheli ngelinye ilanga. Khona indoda abathi nguJakobe. Ndoda uzalwa kwayo vele yayinenkinga. Yaba nenkinga izalo. Yalwa nomne wabo bese siswini. Yazi yambamba ngesele ilwa. Ifuna ukuba ndala. Wazwa kubona uNkulunkulu le ndoda umthethayo inenkinga ifuna ukuba ndala. Kodwa angikhulumi le, ngikhuluma ukuthi abantwana babomfundisi impintshi yami le. Singamajita. Ayibongo. Impintshi yami semthethweni. uJakobe wathi lapho esefuna isibusiso wambamba uNkulunkulu ingilosi wayibamba ngamajazi wathi uyangibusisa namhlanje ngiyasifuna isibusiso lezi ingane zifuna isibusiso ayizasifuna phela zisifuna ngenkani ngiyazibona udabuka ijazi yabe sathenga ingilosi ngiyeke zathi wathi uJakobe ngeke uyeke uyangibusisa lezi ingane zofuna isibusiso zithatha umsebenzi onzima ayawukho umsebenzi esengeke ngabona usinda njengomsebenzi wama-toilet phela senginenzuku ngiyelapha eGoli fike thina umsebenzi wama-toilet kusetshenziswa amabhaca namampondo kuwona la uma uke walidelela ithwe libhaka ayithwala ngephakede bafowethu mawuke walidelela impondo lithwele lento elithwele libuye lifike liphathaze phambi komnyango sifike kunjalo manje lezi ingane zithathe leso sifuna leso sibusiso ushembe sifuna ngenkani ushembe sibusise noma sinje kodwa sigeze usibusise singene ezulwini lakho ngiyazithanda lezi ingane kakhulu zaziqala zithi sifuna ukuhamba nathi ngangisentabazwe eBethlehem laMnazaretha zeza kithi sasinomfundisi omjiyako zathi lelani sithwale hawu zingane sinithwale kanjani angithi phela kuthiwa yintethelelo iyathethelelwa inyanga yezulu wathi angasashiwo lamagama amenye yasinda akuthiwa intethelelo ziyathethelelwa namhlanje azingene esontweni ngoba lapha khona impisi ngizosuka ngikhulume kakhulu kodwa kunempisi yabona bangake impisi ingane ayisukume ngayinye nje ilanda umngani ngapha engafika imqomo nje izinayi la phephisani hayi zithelani nithatha phela ingane ukuthi thatheni bafowethu usanda ukuyenza ngiyazithanda kodwa ngizithandele lezi ngadi zande ngifuna kwandi nansuka ngifuna kwande u14 mayiselapha azithathwe phela ingane msani kuyigenda njengebhola thatheni nisiganise zingene emgidini zibe nesidawu zingene kubakhokheli zisina umgidi angathi uNkulunkulu ingane zami anganika lesi sibusiso ayi siyesinde sibusiso nasithatha hey siyesinde ngiyibone emhlanganweni lezi ngane mfundisi khona ukapteni wazo wathi nompilo impondo makusuke kubongelwa kuthiwa isitimela samampondo abese ethi impondo bathi hayi unompilo bake bamshaya hey lapha esontweni anobheka umama anobheka uthi ngishaya ibi bake bamshaya sisehomisi unompilo bamshaya kwabakela umsindo umetha clean ama-toilet athi qondane esabele kodwa ingane sezibhile zithi sifuna ukumsiza manje nompilo sakha ama-toilet aflashayo tsho njalo unyazi lothi eGoli ngifuna ama-toilet aflashayo angiwafuni ama-toilet omgodi khona kukhuluma sasenamfuna wathi angifuni ukuthi umuntu mayehlele etoilet ngize qhamuka umiyane amphazamisela lapha enqeni ngifuna ama-toilet aflashayo eGoli
lezingane zizosebenzela ama-toilet bafuni. uNkulunkulu anibusise. Asishumayele siyabingelela. Sithi bonke abantu abakhona lapha lemfundo lakuthi lemukelekile ayibongozi. Abakhokheli bamukelekile, abashumayela, abavangeli, bonke abantu abala bemukelekile ayibongozi. Baba mfundisi. Izithelo sanibona bathe sisho kanjalo bathe sithi sanibona nami ngiyabingelela baba ubhedla ngiyakubingelela mfundisi ngabefundisi bonke amakhehla la kuleli bandla labavangeli amen bangcwele umsebenzi esize wona awulinganiswa nalutho ukuba ithuba belikhona bengizothi macingwane akungithintela incwadi Jakobe 2:17 ngihlale phansi sengibingelelile ngithi awungithintele mfana wesonto ukhona ushumali ngibone Jakobe 2:17 Tika Jakobe 2 kala verse 17 yeah Ujalo ukukholwa uma kungena umsebenzi makukodwa ukukholwa kungenayo umsebenzi kufile lokukholwa kepha omunye engathi wena unokukholwa mina nginemsebenzi ngibonise ukukholwa kwakho awungibonise ukukholwa kwakho ingekho imisebenzi ngiyakubonisa ukukholwa kwami ngemisebenzi uyakholwa uthi uThixo
uThixo munye wenza kahle wenza kahle amadimoni akho namadimoni akholwa athuthumela athuthumele inkosi kubusisa. Uyabona ukuthi mawukholwa ungenamsebenzi ufana nedimoni. Lezi ngane zisifundisa into esingakaze sayazi ukuthi la ebandleni kumele usebenze. Ayibonge Nkosi. Kuyasetshenzwa kuleli bandla uze ukwazi ukungena ebungcweleni. Umsebenzi owenziwa lezi ngane ngawubuka la emzini wasekuthuthukeni ngelinye ilanga mangifika bathi mfundisi uzobuka. Ngathi mangena phakathi ngase ngiyabuza ngathi uhlala kanjani ukuphumula ibhlukwe wenze lokho okwenzayo endaweni enhle kanje. Bantwana basezulwini sengathi uNkulunkulu angabakhumbula labantwana. Namhlanje ngoba sihlangene ubaba umfundisi ufunda incwadi ethi lukhulu lolu suku. Sihlangene la ngayi indaba yengane lezi ezizosifundisa ukukholwa. Siyabonga kakhulu bantwana basezulwini sengathi uNkulunkulu konke nikufisayo anganenzela khona. Anenzela izinto ezihle nasemakhaya. Akhulume noJohn phela baniphelelise. Uqeda ukukhala umfundisi. OJohn nabo bagcwele la emva kwami. OJohn bazazi. Hlezi ngisho ngithi mina oJohn bayahlupha. uJohn baba umfundisi uBhehla indoda engalobolile. Ayibizwa ngesibongo indoda mayengalobolile uJohn nje kuphelela lapha. Yibo uJohn laba bahlupha lezi ngane. Ayibo Nkosi. Bangcele ngelinye ilanga ngizohlala phansi. Sikhuluma ngomsebenzi esizowenza la ekhaya. Ngelinye ilanga kunendoda. Kufuneka uqaphele mawusebenza la ekhaya ukuthi uyasinikela uphelele ekusebenzeni kwakho. Ayibonge Nkosi. Ngelinye ilanga enye indoda yayisethenjwe imanager endaweni ethile. Umlungu wayithemba le ndoda. Umlungu wayeneplaza lakhe. Wacela le ndoda eyubhilida isaka. Thembekile le ndoda. Yawakho umlungu umlungu wakhipha iplani yakhe le ndoda. Shaya amabhilidi amakhulu emzini omlungu. Ngikhuluma ngakho lokho kusebenza bangcwele. Uthe ngelinye ilanga sekuhamba isikhathi. Yantandazisa abantu abami ningangena umoya. Ngoba uzongena umoya. Kuthe sekuhamba isikhathi zase isondela kule ndoda eyimanager insizwa zathi house bambani. Wasebenza kangaka wakhele enye indoda umuzi. Uyawakha nini wakho? Ithi le ndoda hayi mina ngisethenjwe la ekhaya. Ngisebenza la ekhaya. Bathi hayi uyisiphukuphuku. Bekumele ngabe ngenza kanjani? Nakini bazofika bethi lokho nikwenzayo niziphukuphuku. Ningavumi. Bekumele ngabe ngenza kanjani? Bathe besase kule micabango besase kuloko kudlinza. Umlungu waselikhipha iplani wathi esibanibani ngicela ungakhele thatha nali iplani ungakhele indlu lapha. Le ndoda yalithatha leli plani yalibheka ngokujwayelekile. Yayenza iquotation yakwathenga itini kwathenga usamende konke kwabuya kwabekwa la. Zaseyisondela insizwa kule ndoda sathi hayi ukhumbule phela liyankulumo yethu ungabe siphukuphuku kuloko. Wathi hayi kulungile. Zase siyamthibisa ukuthi uyabona amakilivayo maye u5 awesadi. Mawujwayela ukufaka amaphakethi abe u3 kasamende kuloko ufaka iphakethi libe lodwa. La amabili uwafihla noba sihambe siyowadayisa ngoba vele imbongolo idle emthwalweni. Abekho batho kanjalo kulo msebenzi kaNkulunkulu. Bathi imbongolo idle emthwalweni. Sahamba isikhathi bantwana basezulwini yakhuphuka indlu yaphezulu yagijima kakhulu. Obaba bathe sibingelele nyabingelela nami.
yakhuphuka indlu yaphela indlu akasho lutho umlungu yaphela indlu yama yapenda yacebezela yabanhle kuthe ngelinye ilanga wezwakala wathi umlungu hayi abantu bonke mabeze ngapha yakhipha isithole esihle yawathi umlungu kuzoba nedili la ekhaya yahlathi inkomo kwabizwa abantu beza zonke izisebenzi zenza la ekhaya amangala abantu ukuthi hawu umlungu namhlanje sibizele yini lesibizele la ekhaya uthe mayefika umlungu kwathiwa kuzovulwa umcimbi wanamhla wasephakama umlungu wabiza le ndoda imanager wayibeka la wathi mayibize lo mndeni wayo izohlala la phansi mhlawumbe kuzongehlela ngosuku lokugcina nami lo yahlala la le ndoda uthi umlungu inesisebenzi sami seminyaka singisebenzela ngokwethembeka namhlanje ngifisa ukusibonga isisebenzi sami nganayi indlu ngiyabona le ndlu eqeda kuyakha lapha ngiyakhele lesi sisebenzi sami ngizosibonga lesi sisebenzi sami ngale ndlu eqeda kwakhiwa le ecebezelayo yabonakala indoda ihlekezela inyembezi bathi besadidekile abantu wadideka umlungu wathi hawu wacabanga umlungu ukuthi hayi mhlawumbe le ndoda ziyinyembezi zenjabulo kanti le ndoda iyadabuka ngaphakathi sekusebenze kangaka madoda bakurobhile laba bantu khona manje bheka le ndlu ngiyayazi mina njengobhilidi ukuthi lo asamende bese ufaka lapho uyashoda izowa within 2 years ukusebenza isikusebenzayo la sicela uNkulunkulu asiphe ukusebenza ngokwethembeka ayibonga Nkosi singathi masisebenza bangcwele sibe nenhliziyo ethi imbongo lidle emthwalweni ngoba isibusiso kumele masiza kuwe siphelele ayibonga Nkosi bathe obaba siyabingelela nami bengibingelela kodwa ngilumukise ukuthi mawusebenza usebenzele unyazi phelela ekusebenzeleni kwakho unyazi ungasebenzi ubheke ukuzuza akuzuza la ekhaya iyo into ethola la ekhaya bangcwele isibusiso kuphela ayikho enye into ukusebenza kwala ekhaya isibusiso kuphela ayikho enye into esiyitholayo ngiyabongela ingane zami uNkulunkulu sengathi anganipha amandla konke nikufisayo nikuthola ngibonga futhi lokuthi umhlaba wonke senuhambe wonke umhlaba niyawujikeleza umhlaba wonke nikhombisa ukubumbana nikhombisa ukuthi singamanazaretha wathi uShembe sibe ibumba likaSimende namuhla kusuka basuka eMampondweni basuka kuphi nibuya naseMozambique ngizwile kanti niseMozambique niyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu awu singahlala singanibongi babe sinephutha ngiyabonga bafundisi ba ngibonga nasebandleni lonke inkosi kusenizweni Manazaretha iyo binamandla insila engafuni ukusuka kimi uNkulunkulu esiphe isikhulu kangaka mfundisi uBhedla esingasuka umphansi inkosi kade ikithi ngoFebruary lapha eGoli inkosi futhi iya eNtabazo yathi asiyosebenza eNtabazo umfundisi wakhona kuyo lokugqila inkosi iyabuya ngo-October iseGoli Amen. khona lapha emphethe khona futhi kodwa ishiye nengcindezi ithe sale siyiphathe kahle ithi uma besiyiphatha kabi ungokugcina lokho ngakho-ke njengamanje manatha engcwele ngiyathokoza ngisaphila ukuthi uma kundlele endaweni kaNkulunkulu ngimisebenzi yezandla siyasebenza lezi ngane bezisebenza nazo mina zenza lama-office asekuthuthukele mina bengenza i-support service ngizinikeza namanzi okungena laphaya kwanempumelelo kuyokwenzeka konke-ke ngoba kanti iyakwazi ukwenzeka lento ngakho-ke
Ngiyabula kakhulu ukuthi ukuhlangene la ngiphethe iphini nje ngovuza umoya ingcwele esiwunikezwe unyazi luthi ngasimphathe kahle lo mntwana lona olushiye naye angazi noma ngiphethe kahle mina engathi kungenzeka uNkulunkulu angenze ngimphathe kahle nathi emsukwini zami zokugcina uma uNkulunkulu engikhumbula ngifike ngene ukuthi umsebenzi wakhe angishiye naye ngiwenze njengoba bekushiyile kangizange awuyeka Nkosi kusele ukuzweni yokuqa kwebala number 25 ethimba lami awunakho sengikuntubalo uzake
Asibonge.